Pozdrav i dobrodošli evo treći put danas. Eda je postavila 3 pitanja i to 3 fenomenalna pitanja. Nadam se da ću te upoznati i da zanima me što radiš, čim se baviš. Prvo pitanje je koja je to, odnosno da li je potrebna strategija za online marketing. Drugo pitanje je da li je moguće izračunati ROI, odnosno Return of Investment, odnosno povrat investicije u kampanje. I treće pitanje je koliko je etički ili moralno koristiti osobne podatke, odnosno lične podatke koje dobijemo pri marketinškom istraživanju. Dakle, sva 3 izuzetno teška pitanja, pa ću početi od prvog. Dakle, strategija je za marketing, odnosno marketing je isto dio određene strategije. To je jedan odjel i ako radite u tom odjelu, radite samo marketing, onda govorimo samo o marketingu, odnosno strategiji za marketing, a onda online marketing je dio strategije, odnosno više taktika za to. Ako radite kao freelancer, isključivo radite online, onda nije vam briga za neke ostale dijelove posla i kao takav strategija ima smisla kao riječ. Međutim, ono što ja ovdje radim i ono što mi želimo postići sa ovim programom jeste privatni biznis. A privatni biznis ima svoje nekav cilj. Govorimo o nekom profitu, recimo da je to nekav krajnji cilj koji ćete dobiti kroz svoj privatni biznis je nekav profit, a onda taj profit se dobiva jedino na način da prodate proizvod ili uslugu, a prodati proizvod ili uslugu možete samo ako imate kvalificiranog korisnika. Sad, marketing se koristi za privlačenje korisnika i kao takav je dio prodajne strategije. I ne bih rekao da je online marketing da ima svoju strategiju. Ljudi me često pitaju kakva ti je strategija na Facebooku, na društvenim mrežama. To su kanali. Postoji strategija koja je biznis strategija i marketing, odnosno online marketing je dio te biznis strategije. Drugo pitanje je return of investment, dakle prvi put ikada otkad postoji marketing, a marketinga postoji otkad postoji svijeta i vijeka, imamo mogućnost mjeriti stvarno povrat investicije. Dakle, do sada, ako ste se reklamirali na televiziji, na radiju, billboardima, u medijima, novinama i tako dalje, ne znate ko je vidio tu reklamu, ne znate koliko ljudi vidjelo reklamu i ne znate odakle su ti došli koji su nešto kupili, odnosno na kraju napravili neku akciju. Prvi put sada znate točno koliko novaca ste potrošili, koliko ljudi ste doveli, odnosno koji trafik ste doveli do nekve stranice gdje prodajete, znate točno koji broj ljudi ste konvertirali u lidove, odnosno ljudi koji su vam ostavili ime, mail, broj telefona, neka podatak, znate točno koliko od tih ljudi je kupilo nekav proizvod i recimo moje kampanje, sve koje radimo ovdje, return of investment je 1:12, možda čak 1:20. Dakle, na svaki 100 eura koji stavimo u reklamu za ono što ja radim ovdje, povrat nam je 1200 ili 2000 eura. Dakle, prvi put ikada i 100% jasne statistike možete točno znati što ste potrošili, za koga, koliko, kada, na koji način, u koje vrijeme i ono najvažnije, ono kad optimizirate kampanju, optimizirate i taj dio. Znači, točno, čak će vam Facebook reći da ne znam, ta grupa ili taj spol ili ta lokacija vas košta više ili manje, bolje reagira ili ne reagira i na osnovu toga možete pivotirati, odnosno možete popraviti svoje kampanje. I ono zadnje pitanje koje uvijek mi postavljaju kad radim radionice, takozvano stalkanje, odnosno provjera profila, da li je to etički, da li je to moralno, ja bih rekao da jeste, jer zašto? Istražiti nečiju potrebu i onda tu potrebu zadovoljiti sa adekvatnim proizvodom je dobar posao. Istražiti nečiju bol, pa onda na krivi način pinpoint, odnosno tu bol pritiskat kako bi neko kupio, možda nije realno. Ali ono o čemu ja govorim ovdje i o čemu ću govoriti stalno je upravo to. Da bi znali kome se promoviramo, moramo znati što oni žele, što oni rade, koji su mi interesi, ponašanja, osjećaji i tako dalje. Jer ako ne znamo to, onda se promoviramo svima. Ako se promoviramo svima, mi trošimo resurse i nerviramo ljude koji postaju praktički slijepi na one naše reklame. Dakle, ja podržavam i osobno što radim, dakle, svako od vas koji se prijavio na ovu radionicu i koji se prijavio sa e-mailom koji mogu naći na Facebooku, sam pogledao tko ste vi, s čim se bavite, što radite,
kakve postove stavljate, stvari koje volite, kako bi znao prilagoditi svoju kampanju vašim potrebama. Evo, ja to smatram etičkim i moralnim, jer podaci koje tražimo na društvenim mrežama su podaci koji su javno dostupni i samim time se mogu iskoristiti na pravi, odnosno i na krivi način, ali upravo to je ono što ja propagiram, je da marketing mora biti jasan, mora biti otvoren, mora biti na neki način i pravedan i mora pomoći ljudima da dobiju ono što trebaju. Evo, nadam se da sam odgovorio na sva 3 tvoja pitanja. Hvala ti puno na ovim pitanjima i svi ostali. Evo, imamo manje od 24 sata. Svi vi koji postavite pitanja dobit ćete od mene odgovor. Ujedno ćete ući u našu nagradnu igru i moći osvojiti vrijedne nagrade. Pozdravljam vas puno, do sutra se vidimo. Ćao.